Join dulu lagi. Tangsi kami kita langsung ke jalan himpen. Nalu kado kami terang ke Putumapan. Jutang ke cenghon la besar tadi ka coba talon. Saatnya pergi jumpa dia akan rumah jadi blok. Tapi kan kini dia jadi blok kado. Sebenarnya langsung terang ke mai long nilong. Kami juga langsung dun mai pu sing be alang le lo. Tapi ke kong jun bang. Blessing Rompi, dan Secretary in Charge Organization Sunil Togbi, dan tu militum senior Central Committee member Police of Hanse, dan tu orang di sana single member Kamsin Kamjo. So sederhana pun ini tu lah maksud heran ke mainan kemenangan kok bangkalan lo. Nanti macam ini lo. Sataran kan suka talon pom, non ke lagi krehi ni kan datang te, itu datang tu kabe mirjang tu nanti dengkon cek pipo, tapi krisir kapan pipo. Setelah langsung ko get henai itu kan dia ke pantai lagi India presiden, ke kan dia orang orang sini lagi, koi kreatif siang. Si Ladakh India presiden tak ke bangji. Na amente pinangan posisi kecitan deklar mampon asap ko ketua komisi ko ate India presiden no bude asap India long bangke kethena ya protokol sehala so protokol hone matu dar kan gitu pete asin itu batai chief minister kan cenglok chief secretary kan cenglok pendakar binglong DCSP kan cenglok IG kan cenglok ni cingwai kata cingwai dan belahno asap Aisi ini dalam suasa yang dengan kelakon kena sopan rokok. Soalan ke putar percikan hasil ini itu tentang perang kiamai kena. Komo labang kalah itu India presiden ke banji di melong. Tapi bok cerai ke ajar ahong jaya ini. India presiden banggai tiket tendang di tiket. Bulu tante dadar mangke hala ni भाई क्रेप होपेन क्रेप थ्रॉक्सी अन बंके उन पुलो तंग करा इंदा प्रेसिडेंट बियान को मारे विश्व एजन दा दमो यान मा पांगे ब्रेक पिन का साइन देंगे देहा तक मा कतो कबेला प्रेसिडेंट हाउस लॉ की गवर्न पेंसिल कंट्रोल हो pasti itu kela semula hadat militum ke paklan kontang national dan state international pinangan dan kecuhan do halah ya ada na duhan along kaprek kaprek konan ko kolam tidak do kada kan lo bangke militum ke ungdung laso ke thimu chot alo sabena bangke halada lo setia hong jai tu biar pon halada pas mail hala so adimlong si laga lo setia hong jai stadium lo ada selo si hala tak orang itu kata we akhir mana curi bang lahan lo ladak kaprek tempatnya lampu nangge itu kok tahai sudah hal ke part of agricultural society part of the Karbi Youth Festival part of the Golden Jubilee celebration jadi tum theklong lemati Jubilee Festival pustame kaddo kabe di mahal aku kuhi manong leklam ke pinangan asa yang deng me di mapulong na eklam tu alo kaprek ke pon tu Mane non lo amlo li tum agricultural society laso expansion bangke ili tum taralang so lang ta din do ya ta so lang nong sikum kadu han alam magana pang la tipo laso lo mo sunu bangke lase non ani li tum lo masuk kadu ke cisi bangke dili tum tidia mai la pe dili kam mai dili klem to nong dia samhang Sini an ni kita tamang bangke 98% ke kangket asam sih kayak sila 2% kalau mau beli ini tanggung lah hello nong marke lah se nang itu kado gawe media poti sama injo teman jadi bangala hello nang itu lah militum agriculture society marke mang long apa jadi tanggung pe nang itu lah militum inong do rapat nang cina rapat nang itu aku pailo agriculture society amang lang kapat hek pivek akai heroin di penceng lo alang lagi report mencuri lang kopji ini Golden Jubilee ini kita long pen India presiden akan kecuali long
so war sai ke long long so platform ke long bangke ini tum kan tu berisi hok nang pok pa ya kai nang tai tum phan ke ken na pok pai la in thai long la prime minister ke bang Rajiv Gandhi dawang lo Indira Gandhi dawang lo Narendra Modi dawang lo kita India presiden buku bangke India cuma Bharat update jo dat ada kalau jo dat trok sikit dan trok aningkang artisi kewang ceng lah bangke itu cie hong pada itu lalu namun itu kan kepang tadi ya masih kongkong bang milik kelilian kan ini bukan mana alam terus kelilian kemudian dalam putih Allah di Singapura Niji tu no thai ka belo seta esi pachini kang tung ka pelo mode tu amai pu thamma Reserve India ke bangja joine masih itu lah rob so pakai adim lah nang koklo raksana sarpo raso cetai pen hal lo cutian konten ela so para pen bangke itu minja presiden atheng lo jadi tum kasisi kecetang lo pelo lang di banglo pulutan te itu mahin pen kartu data pi lo te amrang sini itu bongkrok NC itu bang paru ini ada tu macam cakap dia tumpen bongkram anam papuko itu mai po thengno social media thengno la pela so philo lo tante itu nim sukirung ke kan athengno paklang doji athalang me bang vet pul tante itu karja khai kan mer sampai paklang na ko gi se paklang dun po la pela so philo lo tante Niltum la non sertalin katalon abot esi theme song kaselam do asa so theme song pen pachet donsi bang suri isi sose itum kete bang suri ni sudah suri si sose amne topo itum present media thengno atum ke kan paklang ko itum silo la hello apa par ke itum ada macam tong duni ke solong gobernador macam tong duni Asam Gubernur, lapake Asam Chief Minister dak doji, lapake ilutum amai fudak dudun po, lapake tukar piricu, ada kuno po station oke. Lasilan hello, lapen lasopen, tapi krehini pen krepo angbong anke, la rok pen anam ke taksem sonsing di station tu man sudah po. Taksiwan po sa taksi itu pompo, rangsina sarpo so istilah alalo, dan kred haropen apa sih hal lor cuti long tampo, kred haropen krisis kamke lor cuti tipo, lalu nona make, lapen apa takar itu lalu nekan poke pelang meji pang make asal itu cuti lo, tum thekong tahelo asong bong kimchi, sertalin talon asal duturan dan tuman pecah inkuelo itu macam ni satu cakang pulo, lapen ke Apa tu menang thanlo itu rongbong artu pangchong ibu itu ronghang rongbong cintong rongbong amdi rong pen dumra rongbong pen pangrum sisi capital complex lo rongbong artu data itu non pulong alo asal taksi laso pen itu mua pi keceteng ni deji afan ni pada versi fan sila commemorative bisuman structure itu pangchong lo tapi itu mungkin sa thengno apa ke siap pila doji la bangke tarik great from mamsi tum info ipo kasi non mage nang tum da thekong thelo kasi kisi sedang mage ke tangson lo silang te pada tang lo ten kuelo kasi lai lo sini tu ngopi mana ke klempon o silang pachi kang tu lang pathak ta tum long non long throk ne update pen imbisi long pen tum almo ke to juni Ambassador ceto itu ji, labang ke Vietnam dopo, Laos dopo, Myanmar dopo, labang Cambodia dopo, Malvi, Ghana, labang ke Ethiopia, ada penang dopo. Asal si ilutum, so orang aja dan nona teng lo pulau teng itum Karbiang terdelo, Assam terdelo, itum Bharat ada terdelo, kapre nak tenang cetang lo. Asal lagi si itum apa nang panceng pi lang tu panceng lok pi nang so aro ngaji sia achievement lok itu mata asal tu nang tum rasa mo fokus te so dan bisa nan tu tapi itu kacopa alun se pulun se ke jasmet ber mangke krethroni mangke lor tutia long pola mangke nazaret la itu seben lo tu je thang so update lo la pen ke krethrong sin kan ani bangke la ke papon selangji
la ta hada selo chuju ko la pe ke ju sian nge pangke ke ba ki mu johan ala tu tipo la pe song bong trainer ke pangke rock ben so ako buson tu ji la si ko silas fisik chu ni ma la ko hello ile tum ka di ajutang sige pang tengah dim ba pot pang tang dim ba kosi jase me pe do ana kar bi swalo no supin sonon so jangnon chune pelo untang te me tha apinek sum pot benang tu rang sonen mesenji jing thang nang ji supin so tum ta jalla be pusita poi pa ka jing thang no sonen mesenji me pa tha la pero so alam itu kapra kai pada chuni relo nan tu bang ji untang te me tha apinek sum pot benang no pusi tu chuni ri asono untang te itu tu aso ada ngaji pakai akses siapa alir tak cukup lalu selesai pasien kalau